खुरुमजरी कॉफी टोन मेंग ताबिरबु सिंबो अहनमगा तरामना ओक्चरी ngasi ekone unajagi durba gas asi atai kana sunate yam nongna naha oina fashion gi lamse sanga kanda malem gi chin muthungna malem gi leba kya da manipur azum ba leijari ba nat culture tradition mayam sing asi fashion gi guthang da adu makoi leijari ba fizet success sing kya asi malem gi mafam kya da khangna honare ba yam naha ori ba adum ba fashion designer kumarjit laisramni ahanmukta kumarjit taram oksari कुमारजी अखोगी टाइम्स ऑफ मणिपुर है सैटेलाइट चैनल से मणिपुर की अहम प्राइवेट सैटेलाइट चैनल नि होखिबा अक्टोबर की तांग अनिदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर लॉन्च तौगिबनी मसी मालेम की लेबाक निफुनिथो यावना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा अखोय येंगबा फंगली मणिपुर की लेजरीबा इना खुलबा नाट कल्चर मैम सिंगदी मैम द उहनब पामदमदा अखोय लमजिंग ग्रुप ना अदुम मागी मेंग मखादा हारिबा सैटेलाइट चैनल से होदोखिबनी लखलइबा लमजिंग ग्रुप की खोंथांग असिदा कुमारजी कै फौबी अहनबदा मक्तदा लमजिंग ग्रुप हाइनिंगरितना ngomkhirikta thagachari aduga sugum ma satellite channel ma khogi leibak sida launch to biba haitare ko thambi base khogi inkhalagri ba youth sing de kwai tigi kana ba amadi khogi samaj sida ju khogi malem sida su habadi khogi lamdam sigi oina khogi sakhat khonthang da kwai tigi message pi ba didigi khoina mafam amada thoiba i pau thodo wathok singi sugum kana ba kya ma pi base sise yamna ai thagatningi आइगी साइट की नम नुंगाइजे हजिक कुमार जलाक सके कुमार जे करम वखलोन दगी करम बकान दगी न अखोई वखल जे फौरक्तना अखोई फैशन की अखोई की एरेना सिदा फैशन डिजाइनिंग सिदा चंगखिबसी कमाइना चंगखिबनो करम बचही दगी होरेन हाबी अहनबदा ऐसे केनो पिंगैदा आइंगन आइगी इमा इपादी काइना जगरे अददा आइना इंखलकपदा ऐसे क्लास कॉलेज का हौरकपदा आई हौबदी क्लास 8 तगी दि हौजरे सिगी लमजिदा पामजबसे अदुगा आइना क्वाइदगी मपुंग फाना संजनगी बदी 12 लोइसलकपा कॉलेज खोगी कारमदागी मा मरक्सदगी ने अदुगा खोगी अंगुम कुमार मनी ना खोगी उरिपोक पासपति दगी पोलोई से पाबुंग सिगी मागी मखादगी खोई पोलोई से हौरागा ऐसे ngasi sigi lamsida mathang step oina changjanjarapani aduga fashion se aina kwaidi pamjari je kaigino habadi malem ki thakta aina khogi tv da kaida yenguba matamda fashion sida khogi malem sigi oiba nat ki oiba culture ki oiba tourism ki site boy ba didagi handloom ki handicraft ki oiba sugum punamak se potho aga saktak pa yabagi platform ama leibasida aina sigi wakhalon da aina yamna थवा यावना संसनजिबनी अहानबा सिगी फिलिस सांगु मतमदा तोआन तोआनबा खोगी साइट की वफम कमेंट में आम लांगनी चंगछलकपसिदा अइबन नुपा नबु काइन हाइनाबा तोआन तोआनबा खोई सोसाइटी में आम लई मदुग मकया थेंगनखिब्रा हाइबदी डिस्क्रिमिनेशन में आम लइबा सोसाइटी जा मोइसुम बसुने खोई सेमदोक दरकार तारि हौजिक स्वाइदिदा कुमाजी कै मोले थाबि हौजिक सोसाइटी सिदादी खोगी सेंगना हारबदा सुगुम्बा अखोइना चलिबा लंबिसिदा अखोगी हाइदी येथपिबा मयामम लै डिस्क्रिमिनेट तोबि मयामम लै हाबदि अहाम हरपा मतमदा आइसे कदौदुनो पोलोइ सेलगा मेकअप तौलगा फैशन डिजाइनिंग तौलगा फुरि खंगाव खरा तुरुगा कै कानाबा फंगदुइनो अदुनो ओइबा यागद्रा सिनिबा आई इसामक्सु एनसीसी जु यावरा मे एनसीसी यावंगैदे सिबाई ओ यु कोलोइना आई इसागी एक्टिव ओइबा पोतो मोइना पामे आइगी फैमिली सिना बट अदुबु आइगी थमोइदगी पोसे थवा यावना संजनजबनिना अदुबु फना आइना हाबदि मफम सिगी प्लेटफॉर्म सिदा मोइना थिंगबदि ngमखिदे आइना थवा यावना होनजबनिना अदुगा हल्लमंदगी चैबा ngang एदि आइगी फ्रेंड सर्कल दगी एदि आइगी फैमिली दगी रिलेटिव्स दगी सुंगमा कया अमा थिंगनकी बट अदुबु पुनमक्तुबु आइना ना थैरम लगा सिगी प्लेटफॉर्म सिदा आई होनदबा यादे आइना पाम लम सिददि आइना करिगुम्बा खनकी टारगेट तो थोंगनब चटके सिदी आई लाइफ की आइना खनजब सिदी आई इसागी लंबी इसाने समझगदबनी हायरगा आइना सिगी प्लेटफॉर्म सिदा संजनजगिबनी मदुने सिगी मथुंग दा खोई अहामदा पोलोय मेकिंग अदुगा पगी मेकअप तब तमे फैशन डिजाइनिंग सिदी तोंगान बो कोर्स चलुब्रा नत्रगना मसा मथन हंगजरगा मैम से येंगा हायरकप्रा कमाइ दउ फैशन डिजाइनिंग की ओइना दे आई कोर्स सजदे आई से अहमद पोलोय दगी हबरागा दुम आई इमानबी सिंग लोइनबदगी ड्रेस टू बखोप मोगी साइट दगी आई ट्रेनिंग तौरे हाइदि तम्मे कमाई तौगनी खोटकनी हाबा अदुगा आई बेसिकली आई तसेंगना स्पेशलिस्ट ओइना पोलोय दे लै आई हौजिमकी ओइना अदुगा होय आई sometimes I dress design juta we show da kai da ma da ko aduga khoi gi fashion designing go ne course tam ki bade electric yam phajaba adubu honar ga course tam mudraga su haiba pamjaba dun hena pamba ka nang tungan tuamba wakhalon creative idea mem thola ka da khoi fashion show fashion parade me am su to ba khoi thengna gre international gi aduga national gi me am sida product na kumar jel ki fashion show me am thengna gre haji jam interesting oi badi me am na je khangning ba kumar ji gi am na unique oi ba hai tare ko
कोई शम की हेयर स्टाइल से नकन अमदना जस्ट वी कोई इमेजिन दौसे नकन अमना नुपानी नत्रगा नकन अमन तखाई तखाई नुपा अमसु नुपी अनि तुसन नरगा चलिनी हाइबगी वाखलोन माली हाउ फार इज ट्रू कमाइन सी चुम्ब्रा लामना हाइब मैमना अनम्बनदी हाइनै नकनमना नुपानी तेलिस्तिना सांगिसना नकनमना नुपीनी नोइना सारिबा हाइबदे खोन लौरिबा रोल्स गी मतुंगिना मैम हाइ अदुबु हाइबदे सिदी इट्स माय पर्सनल हाइतारे को आई हेयर स्टाइल्स दी आइना चानागदबा आइगी लुक्स सिगा कमाइना हाइबदे इन दिस सोसाइटी फैशन गी इंडस्ट्री ददी खोइना लाबनिना आइगी लुक्स से करमबदा फजगनी करमबदा चानागनी हाइबदो आइगी हाइदे आई कितंग मैम दगी सु यूनिक ओइबसु पामजे सेना हाइबदा अदुना आई सिगी पोस्ट पामजबदा आई इसानोइना तौजगिबिने दुगा सिददी यामना नुपा नुपी खेनबा लेतबराइना खनजे सुम पामजबगी खनगिबा अदुगा यामना वहन थोक लेबा पोतिनतेबा अदु हेक समजि उगादा एनी मणिपुर की मी मैम से यंगाना सि समाइन तोडी कुमार जितनी हाइबगी अदुगा मार्क अमसु थमजरेदना इसागिना हेयर स्टाइल तंखाइम का तंखाइम सांगबदो कुमार जिला स्ट्रमनी हाइरगा मैमनासु खंगबिबदो अदुगे न तुंगान बमसु आई लेजरी हाइतारे मरोइना खोइ हायेंसी इंटरनेशनल अखोगी मिस इंडिया इंटरनेशनल मिसेस बोंसले लाक्तना अखोई ngaraंगसी अखोई अराइव तौरे इम्फाल दा अदु मासु सॉफ्ट स्टॉपर सब यादोरी मसीगी फैशन की एरेना सिदा अखोई तोन तोन बा ग्रूम तोरेबा मयाम अमा पुथोक्तना को कुमाजन हजि फावदा तोन तोन मी क्या अमा पुथोखरे मी सेंबी खेबा मयाम लेगरे हजि फावदा मी क्या से कोऑर्डिनेट ओने थबक तौबिगरे मी क्या अखोई जिबुक्ता मागी सिगी प्लेटफॉर्म ते पुखत बिगरे कोमेल प्लेटफॉर्म से पुखटपदी सिगी प्लेटफॉर्म से हायरगदी अदुम फनदी यामे को ममिंग पनबदा आइना पथोकिबदा हाउजी इकुई कुइदबिदा हाइदि सही एमा ममांगदा मिस्ट्रेस वर्ल्ड वाइड इंडिया दाइनामा लंबम आई सामंगना सिमजै की बने सामंगना पटोगा नेशनल डायरेक्टर होरगा सिंगापुर दा मिस्ट्रेस वर्ल्ड वाइड की माना केनो अदुदा ब्यूटी पेजेंट दु सर याकी दुगा टाइटल अमजु फंगकी मोस्ट करेंसी वुमेन ऑफ द ईयर 2017 की माना टाइटल होल्डर्स ओइरकी अदुना आइगी नुंगाइ जबजु पो एदुगा बिफोर आइगी ममांगदा मॉडल सिंग सु इन अदुम मोगी लंबी दा हाबदि लेदना सिगी प्लेटफॉर्म से दा फैशन की दा अदुम आइना खरदि अदुम नुसिंग बिखरे अदुगा हौसि फाबसु आइना अदुम फैशन की इंडस्ट्री से दा इनखलाइबा नहाओइबा सिगी फैशन की लमसिदा मॉडल की लाइन दा पामजबसिंगबु आइना आइगी अंगंबा लेवल दा पोथोकी न खली मुझ पुजु पोथोई पोथोकी मतुंग ताबदु दुम पोथोकी गनी कोगी मालेम से सक्ताक ननबा मोगी प्लेटफॉर्म अमा कंजननबा अदुना आइगी सिगी अचेप फिरिनी अहान बा कोगी कुमाजित पोलोई मेकिंग अदगी मेकअप मैम की ब्राइडल मेकअप मैम तौना लाए हजु तौरी अदु अहान बा कुमाजित प्रेजेंस अखोगी फैशन शो अहान बा लॉन्च तोगी मेकअप तो हाइ याम कन्न होनर मतुंग तोंगान तोंबा मैम की समाज की मिनों मैसा हाइबदी कदाइ दो ओइदोइनो कमाइ दौन हाय कन अहान बा सो ओखिबो मेकअप तो अदुदा कुमाजी कै फाउगी हाम मेकअप तो दा आइगी थमोइदा आइना खंजरीबा मंगलान से स्टेफ से संजनबदी हौरेना खन की नुंगाइबा हनिंगारितना नुंगाइबा खतन तना कपनिंग बा आमना थमोइदा याम शॉकिंग ओइबा मतंग ओइकी हराउबदनो हाबदी मंगोइनरगा को अदो अदुगी मतंग दो आइगी लाइफ तसु कावबंगम की दे बोट उटकी बनी 2000 दो आई समक्ति निजंग बुदिंग हमदरे कावगरे 2002 3 साइड दे ओइगद्राइना खले अदुगी पोट दा अखोगी केनो गमी शॉपिंग दा केनो अखोगी मार्क स्टूडियो ना मलाइबनी अखोगी रिकॉर्डिंग की अदुगी सरोजा को कोई से सरोजा गा तौरगा प्रोग्राम से अखोगी बोट पंगथोकी बनी आइगी तक खर चावबा शो हाइरगा अहम बहुदोरपदा माना सो चौबा थौदांग लोबिरगा मतिंग पंगबिकी दुगा आइगी मरुप सिंग आइगा लोइनबा आइगी फ्रेंड सर्कल सिंग दगिसु आइगी फैमिली दगिसु दुम अंगम मतिंग पंगबिगी दुगा खोइगी फैमिली ना दे शो तो बदा यामना थिंकी मतंग दुदा ओइरोइदबदा कानारोइदबदा इना दुबु हौसिति खोइ फैमिली ने सो दुम सपोर्ट तोबिरि हम नुंगाइबा मेकअप ने दा तौगिबा दु हजि फाउदा सिगी स्टेज से जौनबो होनबदा कना दा क्रेडिट पिनिंग मरोइना कोइ चिम सरोजागा फुम थमे सिगी स्टेज से जौनबो होनबदा कनाना नंगी मसि बाउदा मतेंग पांग खिबा वारबा मतमदा चिरबा मतमदा सोइना लेरंगनि क्रेडिट पिनिंग कना दा क्रेडिट पिनिंग आइना क्रेडिट पिजनिंग मजा हान मक्ता आइगी आइबो पिरकपा इमा पाबुंग से माना ngasi pokpiramdana ai ngasi malem sida isu sigi lamsida mangphauna halibani aduga aigi nushiraba aigi ibok hosisi ma paralyzed toraga phamudigi chatpangamdana leiri ma masamaksu hosidum habadi aigi sigi lamsida dum support obiri ko aduga aigi family sina judum support obire aduga aigi sina habada aigi friend circle su support obiye aduga aigi kendragi MLA मेरा भाई ने सपोर्ट भी है दुगा आई कनो
I am Loinazaba, Madame Romita, MSS official deputy secretary or even man Soyam support of Dr. Kisan Gilene Bido, Aduga. Aduga houses so them quick honorable minister Tamobi Shozi, the quick tourism site director sing the even CM site gizu, the Gadum official Babirugate Kerner, so them support of Duga Nushibi. Adum presentation so ibo adum support bi haizening ye aduga segi punamak se aibu nushina aibu support bi rapa khudima po ina moi punamak ta adum credit pizaning officially ama khatang da credit pizaning di yam phajaba si ngasi station abada thamoi sokpa abuk ki bahum pala kan dane kumar jinna ngasi abuk nang sei ima baba lai gidra matung da khoi bobok nang ngasi bokna nang stage oina bu honarak poduni kahum thokti khoi gi halaman singbu makhoi bu ha koina inkhala de bana sing so khoi gi halaman imai pa se keda una kaw rodabni maru hajik mayam lai ribasini masa zo po kan da khoi tungan ba khoi oles home daga thambiri ba mayam si nungsina loina bigdo matang si to bu mayama to budu khoi zo understand tawi kumar jin punsi si adu live ni we have to face everything all struggle adu makata la singlish na kumaji hojik si tang kuntra sida koi hayeng sini tang da changai festival roi bini sida utkadoriba sidaida thim si karino maruina karamba area da hoi yang matam da hoi peba helum handicraft ki adagi sericulture gi mayam toan ba puthoi hayeng utkadoriba sida koi karino utkadorib si karamba thim da tawdori hayeng se fashion gi thim si it's all about youth and fashion habani habad incality bana hasings da in system piba habadi makhoi sing sina yumda habadi hozakan di most of the people like youth sing se anambana magi satkadaba magi train ama lambi ma khangdaba mayam su lei suguma punam se koi gi fashion si dana tana atokba side mayam role ama lawga sapaye habadu gi port to never like koi gi model gi field da boiro fashion gi field da boiro tourism gi site da boiro anything like moina sapaya bagi kariguma message ama zu pi gani duga sigi promotion ama zu yauri adi tourism promotion to ba koi gi koi imale bak manipur sigi ona leizari ba koi gi tourism gi phajaba sipuna maksu promotion to gi duri bani ade koi gi handloom gi oiba handicraft gi oiba koi gi phi gi suguma potok koi gi malem da koi gi imale bak sida phangni ba koi gi nupi ima singsina sajari ba pirol singse sise koina sida poto aga koigi sak takna na bagi platform amzu piri ya phajaba hayeng mayam so yengni aduga live sina koi fashion designing aduga fashion designer se as a career oina mane lebi abra manipura sigi trend sikada bu lai hoi atopa state ta atopa country sing da yamna chawa sigi phida am kandna lei manipura su khuthek ba ba nokoi ani humari phanam ma thole robert naurem adegi kumar jit isram adik ate to khara su leidi adu pan bada adum nabani gi mention dum chali ko robert am chenangi si career amuna adum loba yarabra ma se dum si hingba yarabra kamai tawi kumar ji ai sana bo thawa yaro di si ki platform se sangjala bani na sin ai ki ponsigi na dum career na loba yare ha ba this is my job this is ai gi isagi job ma kala mane this is ai government gi anything site gi to basuna te de gi any company gi site gi to banate ai gi isagi entrepreneur ina isana tawza bane isana thabak piza bane sidadi thabak haiba sidadi silhau thiba de plus thabak se ma gi department gi site to da leiza bado ma gi thabak oiduni sisu ai gi leizari ba ai gi fashion gi lamsi da leiza I say job ne haraga si na career se hingbangam gani na lose fashion design haraga khoi tongan ba khoina rem da uliba dress si khoi any public place ta set pa ya ba ya da ba mayam su lei adu kram khara da khoi mindset ta using da lana chakhidana haiba dai akhoina khoi gi rem da seliba khoi gi physics chakcha adu khoi gi reality life khoi gi life ta khoi set pada khudong cha da mayam mang mayong na dab sunati swai sida akhoina utliba rem da seliba singasi karamba kana sinagani even film oigadra natra krai wai sinagani madugi oiba nungi pandam do krai no akhoina utliba texture film du akhoigi fidget to gi design kari no sai da kari moli ai mota harga di sidi sinhar bada fashion design hai basidi koigi dress na kata design to bodu nate sidi mama ki side role me am like fashion gi lam sida aduna sigi posida di koigi design to base sin ha wada film fashion adudagi atopa side ki sing haidi leidana posida koigi karigumba koigi leiriba pot da koina karigumba khara semdok sado aga adide koigi habadi
mayam mamangda pothoga phajaba lighting ohenbado mitki akhoi gi phajahanbado sigi potse pothoga phajani sigi potse sim phajani adi mangonda sanani sunani adi even architecture na tawriba akhoi gi yum sabdu so fashion gumba ma oiduni ba design to ba ching duini ba haidi fashion haibasidi it's all about loina yaw duini ba haidi hiram khudi makta even akhoi na house even I see media mamang fam is like fashion amani ba koi phamaga adi coffee with like some koi thaga tawri so fashion amani ba si platform se aduna cd define to matam duki matik yam kre hajani azagi amakhra dep wena langning se koi hajikan da kumajisu imung manungda koi nupa mana puye habagi am harauzaba mayam lerekanda madubu अखोई हजी लेबा फिल्म सिबु हंदन खले हबदि समाज की सोसाइटी लेबा सि नुपा वइना मचाजी पोक्तना याम चावना इचा नुपा पोय हाइना सोसाइटी दौना खोतना तौरा कांदा मयाम की हेंग चौखला कांदा माना पामजबा एरिया दु ला कांदा मादि सि इनबोर्न अखोई की जिन द यावगिबा पोनिना मसी यावरकु मतम सिदा थेंगनबा मयाम से सोइना शेयर तौनिंगनी तोंगानबा मयाम सुजिक ट्रेन अमा थोय अदुबा कनागुंबा सिंग खरसु यावदब नते मसिगुंबा सिदा ट्रेन लाना चतना मिदांग अथेंगबदा अखोई यू थकतना इवन निशा सिनदना अदुगा तोंगान बचतपा कयाम से लेदुगा सिगी कैरियर सि का समा अदुदुबु हाइबना चिंगबसे हाइहंदनबा ngasi kumaji तोंगान बा स्ट्रगल लाइफ की स्ट्रगल मयाम तौरका ngasi सिगी स्टेज लाइ अदुबु खरा मसु तौदबना ते नुंदांग तोंगान तोंगान बा कोई ड्रेस सेलगा फजा फजबा अदुगा तौरगा चतपा मयाम से स्वाइसिदा करी कमेंट एंड सजेशन ओपिनियन कई लई साइदा आइयोनदि ओपिनियन से सिन हरबदा सिदी मिमी की पर्सनल निको आइना हेता थिंग बया बनते अदोबो मीदना हबदी सिगी लमसिदि एजुकेशन जो दकाले क्वालिफिकेशन जो हाइदि लाइक लाइशु हाइबमा को अदुगा एजुकेशन नि मंगा लेरबा मिय मतनदि समायना तौगनि हाइबदि थाजदे तुबु एजुकेशन मंगा लेरगा सु तौबा मयाम यावे अदुबो मिय दुना मागी वखलोंदा करी फाउरगे हाइबदि आइनसु हक्सना उरुबा ngमदबनिना सिदि मागी सोसाइटी मा मागी वे मा ससबनि अदुदा आइगी मोतदि अदुगुम्बा पुनमक्तो अखोई हंदक्ता जु इकुइ कुइदना 377 सेक्शन पास तौखरे को कगी the society gi oina adugi porto da mayam sina house se mathi pong busu mayam am lere adu yam thagani sungma khongthang lokal pas the government su dubu ai isana isagi platform am piraga di aina phana nong phado ngawraga su adigi phairuraga su mafam mafam da chaluraga su pose singna harabada miduna haidi mase aduni habada kitang kauktakti chagani na khale magi karigumba mamagi platform am sasaraga maze karigumba madagi samai tobani habado adugi kitang su cover up tobam su lakani aduna ai sigi possibility kogi society sigi oina incredibly ba na hasting amadi transgender society the lady ba lgbt group fighter ko adu sigi possibility potsi kitang quality le heninge atopa state atopa country gadi mana jabni na khoigi di even like amanam mana khoigi transgender singse masana masa bole thabak pizeiba khoi manipur gi oina aduna amna su sauthok cheningai ni aduna kitang khak moina su gyan tabiraga moigi su habadi poto kitang khak society dina su respect tawriba sangse amena tahonina ba ai moi the message pizani nam chom phom ni maroi na be even na koi for example la koi thailand da chapa matam da ji lai ba jaga sing sida koi transgender ya acho ba koi company singa thabak toraka na yam phajana sap to na moi gi ba living standard am da dum lai aduna akhoi gi da su khra la ka na koi uraka na smadi ki no dubu ka haiba wakan si feeling am lai si thok tana ba hona badu tangai phade haiba wafam duni hajik da ka ose sika personal no la ka anda koi tuan ba sumang lagi nupi sabi me amalai ado kumar ji su hoi wakhal da leiraga su adu yum pan bagi lambi di wakhal don leibra pan ga doribra haibasi khangning ma min nang khangning nan ni akhoi live ama leijeraga su after all khoi gi nang gi structure da khena leitabadi natte size da kumar ji kamai tawi phongdok ya bra ya da basically I some nupa in poksara ke su wakhalon da nupi in dum leise hospaba adu I always be like I am nupi ge feminism dress I wear of the day asiba boda I ge sina I ge canonical aduga sin har boda I ge family na di I nupai thanda poi I sina oni na I se maga
aduga aigi family na de aigi ibok tu na yamna masun pi uning bahai tare adi yum palo ne adu toro na ibo ai pamjade ai sigi ai nupi ha bazat che su pamjade ai tin bai wani habi aigi thamoi na aigi nung da pam da badu de pam da bani masidi sen ha bada hoi anam bana khoi gi khoi art and culture gi field da lila da yauri ba khoi nupi sabi kharadi dum mayum pan ba yawi ko adu aigi mota da ai pan ge na khande aduga ai yum pan dre na aigi family na betray to bi gadam na even sen ha Dr. Abdul Kalam boda pakhang punsi dum len ki sen ha bada adagi even house lady ba mayam ma hai khara mang panjara bada lai khre adu moi mayam sa pakhang wen dum lady even Samakhan boda actor da adu ai pan ha be wakhan de lai zadre ai gi house ki mota ai za house ki mari matam ke matung na change so la adu change to boda ai thaza de ai gi field da dum lai khra bani ai gi once some time wakhan de lai gi basa di hongan de yam phazo wakhalo ni masidi personally ni adu bu mayam viewers na khangni ngam ni hai ba gi wakhalo ni hai di nangonda nuksizaba mayam amsu leremni nangi girlfriend either leramba yai leramda yai leramgani su khali nangi fan mayam su lerangani adam toba adubo laiba wahang sina khoi fashion designing haraga khoi remda so toba adu toba yam luri badi khoi mi amagi body structure ro yenganda ma karam dress selaga fazani even ma ko lela fazagadra nupa organa nupi gana ma karam fazani to wan ba mayam legre masi top ta sum le le fani adu blouse sum le le fani have si na khoi gi ba mi asan ma mi ne jaga we si de hazam sam ka ura kana ka ose lupa kuntra pe toga jab mai takhalo to adu na to ma gi face ka mai to bi adu yeng ba adu dakar oi bra oi da bra ka mai khali yan dakar oi haitare ma gi body structure dugi matung na ade ma gi skin tone dugi matung na mana set ka da dress sana gadra sana redra ade even ma gi looks se koi gi karamba looks no yeng ga ma hair cutting se tien bana phaza gadra sang mana phaza gadra haibam su adu gi structure do yamna maru oi hai chening e gi site gi yam nungai bani adu hajik sigi phom dung na sahibi gre career oi na hingba yare adu ga hajik even akhoi gi poloi making gi adu ga makeup ki bridal making gi ma ma chali akhoi na sumaina tuina akhoi gi fashion parade ma am pangthok pasina even sangai festival na taba tuan event kya su kumaji gi pangthok na lai sahi guding gi dum akhoi na thengje pangthok ba masi pangthok pasina kadai fawbada inkhal ba sigi line sida pamja ba aspirant mayam ma lai swai da kadai fawbada kana ba pi na khali kumaji government na paikhala liba khongthang se suguma festival sing se amna khoi gi hadi iramdam se yamna kanaba pi khoi gi culture da khatana te tourism da khatana te societies da khoi manipur da lai riba sing da khoi gi mogi sahi madala iba mogi hadi source of income tan magi khudong sa ba pi to outside lai riba khoi gi foreigner view sing haitare ko keno haitare mapalam gi lebak ki musing ju sanga khudong sa ba pi bze khoi da source of income yam lakba hendoni visit tawri ge khoi manipur je aduna sugum ma sin ba ha bse government na ju pasa ke am thadari khoi gi tourism da promote na ba ade helum and textile gi part ta ade de gi art and culture gi part khudi mak ta yam thadari ko adu akhoi na ju thawa yaw na leiri ba khoi gi manipur gi khoi gi lamdam ji leiri ba miyam na su thawa yaw na government na tawri bas da khoi na su thawa yaw shalagadi sakhot pa ha ba do tum soidena adum ikoi kuidena laksagani aduga akhoi gi sida laira ba ha su leira ro paikhala li ba khongthang sing je akhoi da kanana ba ngatani piri se government na aduna government da su support to honinge aduga government na su khoi gi praja gi leiri ba khoi gi ihul se khanga thabak to honinge ai gi mot gi nam nungai haji thawda hek ngaling matam dagi kumaji gi career sigi stage rokpa ni kya ma puthok ba aduga fashion designing gi aduga leiri ba transgender gi issue meam da tuan dom opinion pi ba matam sulo silo sila da khoi ngasi gi pause sing da kari maru pau phong gi ba gi aduga as a fashion designer mo raga su isagi mota kai le society da kai tori aduga khoi gi ba current affairs da kai legi se koi khang ba tangai phada matang lai khoi ai artist ni na traga ai designer ni ai film maker ni haibagi tongana le thokba yarak taba pon me ama hoji lairi bani aduna khoi gasi pause sin kari phong ge do khoi puna khangmina se narong ge thodang da Thailand da gi princess na kai bulam jaw om sung kangla yengkhre kai bulam jaw national park ke phibam obda apen me phongdok lam le haibo phum Thailand ge princess lam du phongdok lame Bangladesh ki cultural team na CM ge unakre isai jagoi madi pung tamina ba oja sing Bangladesh ta thaga du haibo phum se khoi narong ge thodang da pau chaw phonge sana lebak ta BJP yaw khaba Congress MLA sing disqualify tobina ba speaker da wakat khre ba chaw phonge Myanmar na Holland Faida upon the PDBC India government na Yabdagira Haba USM na Hango Home Si Akogi, Sanaleva Pauche, da Chown Fonge, CM na Rims the Lakanariba Asokba, Japanese singing film Yang Sinkaba Pau, Fonge Sanaleva.
अदुगा खोई लेबजी इचेल एक्सप्रेस द फोंग बसी फूड प्रोसेसिंग असि नारोल सिंगदा थबक पीरिबा इंटेंसिव इंडस्ट्री ओइना खुमांग चौसिलक ले हबा गवर्नर फोंदोक पलेरे युमदा योगबा साउ सिक चारे बसादु फगन बहनरी मियाम मिपाई बिगनु हाइबा खोइगी माहुत मिनिस्टर के श्याम कुमार फोंदोक पलेरे पौनफम पाउसेदा नारोल सिंग थबक पीनबा लंबी याद कदबनी गवर्नर फोंदोक पलेरे नागालैंड दा फाजिन खिबा एमएमटी गी ट्रैकर सिंग पुलिस कस्टडी रिमांड लौथखरेबा यावरे हामेंग अनि हलमले अरोनब कैमरा थमदुना चप चाब खंगनब होनरगने हबा श्याम कुमार फोंदोक पलेरे इम्फाल लिटरेचर फेस्टिवल होख्रे संगाई फेस्टिवल दगी कल्चर ग मई लेनबा थोरम खरा लौथोखिबदा रतन थियामना नुंगनांग फोंदोखरे हबा फुंपुना फुंदे यावरे इरिबाग पाउसेदा बन ब्लॉकेट लालोबगी प्रॉब्लम लक्षण मंगमले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ना स्टेट की सेमिनोन फगरनबा ngамगनी हाइबा गवर्नर फोंदोक लेरे पार्लियामेंट इलेक्शन नक्सिलकपगा कांग्रेस लालों कंखलकली एमएलए मंगा डिस्क्वालीफाई तौनबा स्पीकर दा वखत हाइबा वफुम इरिबाग यावरे अदुगा अखोइगी संगाई एक्सप्रेस दा युमदा हाटपा सा फानब कन होनरी मिनिस्टर कक्चिंगदा हामेंग अनि लमलोंगदा होगदोंगमा मबुक होगाइदना हलमले 4000 दना सन्नमा सिरमले हब यावरे थाई की प्रिंसेस ना यामना खोइदाना संगाई येंख्रेबो फुम संगाई एक्सप्रेस दा यावरे अदुगा कोयलन पाउदा थाईलैंड की प्रिंसेस ना कैबुल लमजाउदा संगाई लोकताक पानम सुम कंगना येंख्रे निंथौ लेसेमबना थाई प्रिंसेस दा मणिपुर की पुवारी लिखरे हब फुम यावरे मणिपुर पीपल बिल एसएनपीबी दनबा प्रेसिडेंट दा वखत खरेबा कोयलन पाउगी पाउसे दा यावरे एक माजे लाक्चन जजी याम चौबा याम पैनिक इशू लाइसे तोान तोान मफम मसक खंगदबा सा करीबे खंगदबना अखोई सासिंग युमदरप सासिंग मबु होगायरगा मागी मनुंगे थरुकसिंग चाथोगा जगह जगह लेरबा गानू हाथोंबा मैम लेरे स्वाइसदा अखोई चखिंग कक्सिंगदसु हामेंगनी हाथोंबा वफम लेरे मणिपुर सरकार की अखोई माउट मिनिस्टर सुंगदोब लेरे मसी अखोई कैमरा खेंदना अदुंबा वेटनरी की टीम मैम एक्सपर्ट कंबाइन तौर सेम है लेरे स्वाइसदा मणिपुर सरकार की कंसर्न अथॉरिटी यामना थूना अथुब स्टेप में लौखलाकाना मैम पीपल सिंगदा नुमिदांग चथोप किनब फुम लाइसे कोनबा याम थूना स्टन एक्शन लौखुप तंगाई फदब्रां खली कई मोट लेसिदा सही पोसे हजु याम कना फेसबुक ता याम कना वायरल ओरिबा कनो अमने सही पोसे अखोई गवर्नमेंट की साइट की लौखपा थौरांग से क्या उद्री अदुंगा सिगी पाउसे जिदि उरे सिगी दमते हम हरावी हराव नुंगाई पोंतोई अदबो यारिगे अथुबा मतम द गवर्नमेंट के साइट की सिगी पोट से थौरांग से करी करम पोसकना कमाइना तौरिबनो हाइरिबदो मपम मपम यौसले नमना पोट से चुचामपुर दगी स्टार्टिंग होरगा अदुना अखोई इम्फाल एरिया दजु लाबनिना सिंगदगी मतम तनाजल सि पोट से अखोई मी बोद सानिंग हाइबे लैरोबा सेंगना हारबदा किनिंगाय मसम ओइबा हादि अखोइगी इमुंग मनुंग लाइरबा इमुंग सेंगना हारबदा युम कई फजल लेजदा इमुंग द संगगा अखोइगी पोट तो सिगी थौदोक से थोगदी यामना मी पाइनिंगाय ओइबा यामना टिना कैनो ओइबा पोने बसिजे अदुना सिगी गवर्नमेंट के साइट गी लौखपा थौरांग यामना अथुबा ओइना थुना लौखत हनिंग हाइजनी आइगी साइट गी याम नुंगाय बामना अखोइगी मणिपुर संगाई फेस्टिवल से खुदिंग पांगथोक्तुना लाकपनी हयेंग वसिलगनी थाईलैंड की प्रिंसेस लाक्तना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर उनरे अदुगा खुदिंग थौ लेसेम बसना जबु उनरे कंगला येंगे केबुलम जाउ जेंगे लोकताक येंगे असुकी मतक मा सुमनख्रे होगी केबुलम जाउगी अदुगा लोकताक पाट जेंगबदा संगाई फेस्टिवल पांगथोकपसिना कदाय फावबदा मरुइना खोई तुंगा लेबाक सिंग लाइबा खोई नकनबा साउथ एशियन कंट्रीज थाईलैंड गम नकनबा लाइबा म्यांमार गी लाइब मैम सिंग असि मथंगी संगाई फेस्टिवल ददी याम चाउना अतोपा मैम सु लाकने हैबगी हाजबले अमरोम दना चीफ मिनिस्टर सु खोई बांग्लादेश ता मणिपुर नाट कल्चर चखनबा पुंग इसे जगोई ओजा थारने फुमजले स्वाइदा कुमाजी कई मोले तेंतम थंबि अगी मोत द गवर्नमेंट सुगुम लखलिबा थौरांग से यामना थागनिंगाइनी अदुगा सुगुम कंट्री क्या अमा खोगी इवन प्रिंसेस लागा को हाइनेस हाइतारे को मोइना लागा खोगी लेबाक सिदा खोगी सुगुम फजरबा कया म उरगा चटखगा मोगी मरमदा अमुक सक्ता लुदबनी अदुगा अदुगी मोई मरमदा लेबा इवन मी मे अमा लाक्तोरिबनी अदुना सिगी पोसे कंट्री का लेबाक अनिगी मरक्ता अदि यामना नकनबा नुशिनबा मरी थमदुरिबनी अदुगा टूरिज्म दा हेना कल्चर दा हेना चखपा हाइबदि अमग रिलेशनशिप तो हेना मफुं फाबा हाइबदो ओइगदु डेवलपमेंट दा हेना ओइदोरिबनी हाइजनिंग लसिलकबदा मांगथोइबा संगाई फेस्टिवल जिंगसिदा खरा अपाम हाइबदरे होंदो हनिंगबा फजहनिंगबा सेमदो हनिंगबा करी कमे लई मे तरानी सुमन चथरकपनी हयेंग लोइरगनी साइड तेतन मोथम युकमान अगी मोतदी अखोई गवर्नमेंट पाइखलिबा थौरांग सिंसे यामना थागनिंगाइनी अदुगा अगी मोत हाइरगदी यारिगे फजबा हाबदि यारिगे हापसन बियाबा अखोई कल्चर के ओइबा नाट के ओइबा ट्रेडिशन के ओइबा मयाम हापिरिको सिदसु हेनबा दुम कइनो येंगगा अखोई लेदना इवन फैशन की लमदसु मयाम अखोई गवर्नमेंट सपोर्ट तोबिरी अदो सई पोचदा हाबदि लाइक संगाई असें
yeng bado kai bulam saw khata yeng bana taba even koi gi boat ken ko hapta ka jing du siliba la bukhana hon siliba kitang mafam du protect to be khabi ga thamma ga he na sangai yeng balai ba a mafam da yo phang da ba kaya ma su sangai du uba phang du ne ba aduga hayeng su ai gi program lai la bukhana kong da ko hayeng khogi government of the tourism department dagi editor commerce textile and commerce industry gi site gi sponsor phangaga hayeng aina mapalam gi miss india ga kauraga hayeng program se pangthok ka dori bani ai gi fashion event se is all about youth and fashion sizai sana organize habadi even events gi oina fashion gi organize to jabani aduga government na support to bi bani aduga sigi posida designer kaya makhoi manipur gi haitare aina sida ju mogi platform amusu pi ri haitare pizari haitare koi di support to minari haitare mogi su lejab nat ke ba mayam do pina bagi tanzama aina mogi su haidi kalli haitare yam nungai je hayeng si bo khuna hongda khu soina laksage tungi asada kumajen ningjeri ba manglan sidagi hena phaba mayam pakthorktana leidiba youth chingda adoba inot ama pibada yam honabiu aduga times of manipur maroina tom tv gi makai digasu akhoi angam thakta meting banjai ba thank you very much ngati chilom matum gai thopiraga adumba akhoi gi coffee with times of manipur lengbirap gi namu kumaji bhanana thagacheri tom times of manipur zaina thagacheri ngasigidi coffee with times of manipur matang asai solution jare mem tabiri bashingbo amukana khuram jabolena kanina be thangjeri